istilahnya lama hitungannya, termasuk seorang penjasuna awalin itu 12 tahun tanah, 12 tahun lamanya terhitung sholat. Nanya tu kota Jamil lalan nasi tahu kita rekin 360 na solalan nasi tahu 360 dikali 12 tahun kusi tahu kita jama sampai jasuna awabin apa yang ada begitu padosa 50 tahun tanah iya nariasang umur cedek tapi mak barakat nasabak mega nilai na umuruna ya ini tu nama hadis umur yang pendek tapi barakah daripada malampi umuruna tapi mega kelasina. Iya. Apa namu tu sahabat Nabi tapabuang ka manato keistimewaan biasa di angka makada narapi guru ta Profesor Dr. Rahim Arsyad wani oko aluratul wusqa penjelasan tentang istilahnya ucapan sahabat sampai malaikat Jibril sampai pun Allah Ta'ala. Jadi memang setiap manusia begitu. Wingarala daerong kabo noki guru tak Haji Fathuddin Sukar almarhum itu ada dulu muhakkamah bilangan yang penuh hikmah. Sapa ya roki tak nabo narobo hadis. Tapi kemana kurung 77 66 55 44 33 22. Jadi maka dah telu tahu dapat salam pun Allah Ta'ala. Telu tahu di datang surga. Telu amalan nasabari tena turun barakah. Yang adalah sebilangan 33. Ya hadis sama nang ya Ronald. Napa si pulung ni? Angka pitu-pitu, angka rua-rua, angka pepa, angka 55. Dan ulama dulu kita pakai itu. Jadi mesti memang ke prinsip-prinsip makure pakai. Maka dade, angka toib ya kapui maka dade. Iya namanya maseding narekutu 5 reka susuk atau masih dekat ke susuk. Jadi angka amalan rutin istilahnya itu bisa menjadi syafaat. Nah, iya 10 Muharrami maka jalan da yunrui situngan nama pandre si babu yunrui mapuasa. Jadi apuasa ki ko bajai apandre toki. Ayana tu ampai suruh ki mapeca. Jadi mampu itu iya ko dia tak mampu jadi mampu aja na tapeca apandre lo habis telana. Ya apandre ki. Nah, kemudian maka nak kau nak keluar kata tak bagi-bagian ni tapendri balancana baineta. Dari tetapi di balancana supaya magai mega agak-agak nanti nawat di masih dekat. Kemakir komendri balancana tu. Kui pendri balancana bainedi yaling itu kusi di juta biasa yaling nalik di 2 juta pasti mega katu agak-agak nanti. Ayana tu nawat di nasi dekat. Makir akhirnya apa ia tu pecah pitun rupiah itu masalah-salah tu angka di kacang hijau angka di lokal lolona angka di kacang ninda angka kemana sih gaduh itu tapi barakah nanti itu 10 Muharram umroh hitungan naik pas salama sini nabi maka itu pada asuma kanja itu tapi angka tahu masalah asal
taon anang sunal na sitawi ang katuto makaja wato malawangan na pagi sibak kamay kinro ya lalu ko Jumai ditere Kamisi Arewe sebelum masuk maghrib Jumat. Jadi ko Kamisi Arewe melo tahu maghribina Jumat yang kabuat ko tudinagan nasi di mana. Di situ pintu lagi terbuka. Makanya ko malalang ilo masigi na masalawa na tahu gunakan untuk berdoa. Dina kena kinroki makana iya ruwatu. Kemudian imun rinna Jumat natu asara. Katu watu ko tumakaja. Si baba ko tudang ipakatumaw ko mimbara untuk mengambil khutbah kedua. Makanya itu yung rimil lodok karena di situ pintu lagi terbuka. Imun rinna asara iku Jumai sesudah sholat asar ba'dal maktub habis sholatil asar. Jadi ko pura ki masa panjang asar aja di rumah posisi tudangi masih dalam posisi tahiyat. Lodongi kalau salawa aku dibaca. Ini magalai mas salawa baca salawat itu 80 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wa sallim. Itu 80 kali sama dengan orang sholat sunnah salam
makan jalan masalawa ni ko masige pa 5 menit meron na tama wate mapasalawa nito ukuratowi tero ko ni rumah kanja ilodong aga sa istighfar yan ito na makan jalan ibaca itu sayyidul istighfar pengulun istighfar ko ni rumah kanja namuji camita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa la ilaha wa anta mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Siapa lama tu? Ke rekaman ni. Tugas na rumah tu rumukira ni. Jadi itu Sayyidul Istighfar. Iman. Dega kapado ng patari balisi boro matan na teri gara-gara Sayyidul Istighfar. Nasabak magay magtari balisi na dega gaya jama-jama ko suwan ni na yami bawa piku cara natin natama ranaka na iya ko na baca mo ito uye makadai po Allah Ta'ala na punagi na binta na baca mo umma mo Muhammad na muci siya binabaca ko wani na mati ito wani iya jaming isa suruga iya po na dyan na baca ko soy na cicam na takut mati ito soy iya jaming isa suruga jaminan na po Allah Ta'ala na ni kami no jaming na dua bita wadi pajaming po Allah Ta'ala binanabita iya ko po Allah Ta'ala pamasya sana iya ko nabita syafaat sana apa angkat itu ko surimon ripa maka ni po Allah Ta'ala diwisang ya Muhammad dan niya hatak po iya maka ni nabita ko tanya tapi umma ko po maka ni po Allah Ta'ala iti ko umma mo Muhammad upatama ito jadi ito yun ito ang pito yalin niya syafaat pa tanya ito tau raji makasibit tau madosa lupumi yun ito nakita pandita iya ko de mulai istilahnya de mulai tahannya no masalah tigay salawa o ko pormato madano ito ibigay baca salawa lo ko nabita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miki paterubang ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad nasabaya tu salawa mana salat tu manasah kalua gaga tu manasa ilolongang nomor si di pasidak ka manasa ilolongang cuma ia di pasidak kay wadi ngokolino wadi toka ko surimondri angka totau nalolonga dua-dua angka totau joko bibalino nalolongang tapi manasa nalolongang tay kajara ko masidak kamoy tata angka makanya ko kateri magala materi tata malumoto itu agagane iyaling idale tapi makana salama ka ko surimondri jadi namu ya tu chale ko melo mancha ji chale na to materi macam ne tu matala ko lakasi si bawa lipa tata nalolongan de chen na itu ko temya tu lino tapi no ko surimondri desak urusan ko Allah Taala tapi ya ko dia na materi rumah kada ya pe ko de lolos mancha ji chale terpilih mancha ji anggota dewan apalan na to na padere ko tajam makanya na iko akiro nasa DJ usogo ite itu mahamaling ya kaga mamagi-magi gara-gara ro macam ni ngatin na yan na todo padi tau pudang makana todo kaga tarigo wala ito akana de wale ko tarigo ko de mo todo ka iyo ko mo todo ka wale ko tarigo iyo ko dito ka perjanjian na bagi amal kada ka pasidak ka tapi ko katong patri matiga makare de yan ang kanomoro mo ko si bawa gambar na mo yan ang biasa jadi tapi ito kalino yan ito nakada to pandita iya ko melo ko subuy jamu magampang abas sa bawa no yan ang kataw melo subuy jana nang kataw liwa jana amtena iya ko melo ko patat dengan tema jamu magampang tigay mani pasidakap tatat ding makotong aro kita dahil nasala na rampe to pandita pa iya kong kataw punggawa liwa poko na makatunga dyan tapi iya na dirilim mo tapos makatawi kanya pati ano mga basa padahal tau pa kalasin na gitu ina tanding hero dyan iya na mabasa mo tayo makiro jadi iya penting usapin ka makadade manasalat to ito manas
pakai mas sering